Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Play phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. U President Gahil Farmers Union HFU ba Commander Shangpliang ulapan pau yi kijing sngokya ka bajur halor kijing e ka bakinong rep hajala kiman kham tam kitu ki barep muli. Habakran shikilat pathai khubor ba Commander ulo ong bakador juk muli hakiyo minta kala hiar Syatang lai tingkah shikilu kababu kinong rep ha kajing syadu kabashirkhe. Ule thu baha kabapentray kam ya ka shitan muli ka jinglut kapoy hadu pra hajar tingkah hendray kador kabakinong rep kiyo apat kalong tanglai hajar tingkah hadu saw hajar tingkah da kabasyadu hadu san hajar arspa tingkah shitan. Ka jing im jong kinong rep man kasngi kia kenduk mau siang namar ka jing hiador ka pelong yaki banduk mensim bad bom don nong rim syuk ban beteng ye kerep laong uba Commander. Ki nong rep na keleng ki thandru ki lapan pau ye kejing e bagi kendu ha ka bagi pen pau ba kador jeng ki marep kam shim lalong ka babiang bat om don ru kejing pen kop bor da ki yau ni kilat bandi ben sha ki pai ba. Kila kentu jor ye ka sarkar ban pen biang no ye kador minimum support price ka ba biang syu bandon ki jaka thiet marem daga sarkar lane ki cooperative naga bentaban kershan daga jingerap pisan lane ki skim kerpang naga benta ki nongrep muli barki we ki marem bahiar dor ka Health Farmers Union kala patharu ye ki nongrep ban ye telli bat wanra ka sur bayeng scam ban dawa ye ka hong bat junction ya ban na ban beteng ye ka kamrem kum kalan em ka balong try kumno kata ka yo bakti ini kayak jor yang siap kapai belah kapai sini kita kador bang ada kepala am pun dah kepala ini agak lah coba belah lah ya waktu butuh hora banyak buah bayi belah sebab lagi kan arbangka lah tangka sekilo tu tapi sebab ada ya kayak ci mana hampir akun kau kasbah arsen kau sebenarnya arsen kau sebenarnya kasbah namenta ban mi katno guna kasto bernai mu do ni ang to ni spek kilo ni berni spau berni dai nam intau muli yang piang spau berni itu katno ski buket katno telai tengkai kilo si utu sebok swa kasbak sir arsan pau sekelami araja sanspa tak dari bayi sebab angka los ke bayi belah karena bayi belah ini terakhir dengan kain mau karena ni terang minta ban ni bukan kau untuk sangat terbaik tak lorong alstel bayi belum kena sebut baik ni bukan eh kira nyang dah yang itu kena sikit lại Taspa San hajar mana ni mah San hajar Taspa dai kelas tu kat nah Taspa kita sekarang dah baik permentang mentang ke ni kot nama kasih di sejar kilo kena lada kena tangut kebaik belah maket ni sebut lanjut perdak mau kai away angot masak kulit sangut sudah kenjang itu ada sempat dia baik belah serang ke sini oleh Krista terkait lakukan saya hajar mah tapi kain hakador meminta sikon kita baik sembai kena balai kayu kot minta kelami prahajar arsta baik dia di minta hakador lai tingkah itu sikon lai hajar so prahajar arsta minus lai hajar du nong san hajar arsta kadang Kim rock ni kesian dah. Tam kalau ada surat kena kau yang ini problem. Nak yang jonga kumu presiden jongka Hill Farmer Union jongka Central Body HFU ni lawan jengok ya kini ki
leng harap kini kita nong kleo kui ki caka mentang ngilap ba bangilayo banikran markmat baki nong rap ngilap jika jing ut ke jing namar ke jing herdor palat jong marap penkup nadu ni umuli bangidang yuki mentah bangidangnya kap ni berni nang tau kajor bat kiwei ke nakleng jungi kum kaseng ngidon tangban bu ya kejing kerpat bat kejing dawa kemat ke sorkar ba lada kadai ka sorkar na mentaban pek yang ngi kum kinong rap tingi dawa bat kadai ban penmi mardor ya ka skim ka ba banyarap ya ki nong rap ya ka bangi khot ka market intervention scheme mangi i kejing herdor ke kum mensyam snem udah mudi upoi hakini kibenai upoi khatsan ningka arpo tingka sikino bat menta lai tingka te kinong rap hak ceka bakin bu shalom ro kisno benut teh nrai kamdon jingmi shu watang ka bai trei kenyo kata ban ye kenya ka bai sebo ino ban kenya ka bai penkhoi bai trei na dong sedong ka balong ka bai trei bek tak kat hadu bandalong kumne nomor lai tingka ti watang u kum ong ban si ong no la naka sipoket jong ni sembai tingila ban penmi kumba siton te bat ka siton ningka bat na pagi kenya ka bai bela ya ka tang ya ka bai kenyo tang ya ka bai bela so nai pat kenya ka bai sbo kala poin palai haja te kemut naka sipoket iyo ladangi di ngini lai hajar ka bai bela ka lai hajar te ka bai bela tang hak por ba pen khre kamdei hak por ban rum balang kumne te mu ka jing du nong ka dei ka sbo nang tak ada ya ka bai trai menta por lum pe pen khoi ai tak non tak jing du nang ini kwa ya ka sorkar bakan sutu ya kene bakin wanra sendon ya ka market intervention scheme nomor ka yo ngis tu bakala hub kan lada kan ai ya ka market intervention scheme kan long ka jing rap nam ta jingi bagi dawai ka sorkar ban permi mador hoi kumbalale ya ka jing herdor usunsar bakalang ni sungguh aku wei kaliang bakal yarap nam ta ka jing herdor usunsar gilayo ikador bak hambiang dan namta gini ki marap ro kum umuli nang kajor bat kuwi ngi kwa eksorkar bakan yarap ikinong rap kan lumi ke jingtip kan nongut kidon kinong rap ne kathain lada kadon kami ke jingirap jengir ngin ai ka data nakleng jungi ngi don iki nombar keleng jong kani ke jela kita coba hidup Farmer Union dari kwa ke data kita kinong rap muli nong rap kajor ngin ai eksorkar bat ngin sa ai kiteng bakin kha aja jingirap lembaga ke market intervention scheme nakleng jungi kani hi don ke jing dawa mat jok sorkar bagin pait lam mikin orap be kendu jing herdor batni marap tausna publish. Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya.